Hy's 4 kilogram, hy's 9 kilogram. Daar is 'n touwtjie. They're on an inclined plane, that angle is 35 degrees. Then they say there's a constant force F. And then they say that force causes it to accelerate up. So there's an acceleration up at 2 meters per second. Okay. Goed, sonder dat hulle enigiets anders vir jou sê, voordat jy 'n vraag lees, wat moet jy doen? Yes. Draw a free body diagram. So vir die 4 kilogram en die 9 kilogram. For the 4 kilogram we have gravitational force towards the center of the earth. Ek hoop jy is besig om te skryf, Ardo. Normaalkrag loodreg met die oppervlakte. Then we have a string there. And then for this one we have frictional force. In die teenoorgestelde rigting van moontlike beweging. Right? Then for the 9 kilogram we have gravitational force towards the center of the earth. Dan het ons daar die toegepaste krag, the applied force. Dan het ons die normaalkrag loodreg met die oppervlakte. Then we have tension, but we also have gravitational force, frictional force, wrywingskrag. Maar, jy is spesiaal. Linden, as jy nie wil werk, asseblief gaan huis toe. Maar anders gaan ek my shit verloor. Kijk. Niemand van ons wil jy wees nie. Soos letterlik, is nie een iemand wat gedink het, yes, wetenskap 2 tot 3 op 'n donderdagmiddag nie. Julle praat stront. Okay? So ons is hier vir 'n vinnige 40 minute en dan is ons weg. Right. So, ons is hier. You are special. You are not the ordinary learner. Jy gaan hierdie ding gaan opsplit in sy loodregte komponente. You're going to split this up into its perpendicular components. Hierdie is parallel, hierdie is loodreg. Hierdie, hoekom is hy loodreg? There's my inclined plane and it is perpendicular to my inclined plane. Hier is my skynsvlak, hierdie is parallel met my skynsvlak. Okay, hier Pieter, dis die eerste. The same for this one here. I'm going to split it up into its perpendicular and parallel components. Okay. As jy daarmee sukkel, moet jy my na die tyd kom sê, asseblief dat ek jou help met dit. So if you struggle, please ask me so that I can help you with this afterwards. Then you take your 3 color highlighters en jy highlight die goed wat in dieselfde vlak is. Daai en daai en daai, daai en daai. Because if this one is being pulled up there, this one will be pulled up. Okay? Dan highlight ek hierdie 2 dieselfde kleur en ek highlight daai 2 dieselfde kleur. Why are they different colors? Hierdie is pink, hierdie is groen. Hoekom is dit verskillend? Because if I pick this one up, this one is not necessarily going to go up. Okay, tot op 'n sekere hoogte dan gaan opgetrek word, maar hulle is nie. So ek highlight hulle verskillende kleure en hulle sê vir jou hy versnel regs op. So jy kies regs as positief, jy kies regs as positief. Okay. Nou vra hulle vir jou by vraag 17.1. Daar's state Newton's second law of motion in words. Ek was aangenaam disappointed. Is dit 'n ding? En hoe vrot julle dit ken. When a net force acts on an object, the object will accelerate in the direction of the force. The acceleration, not the force. The acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the object. Daai moet jy nou al ken. Dit is soos daai tipe se rympie. As ek jou in die middel van die nag wakker maak en ek vra jou, dan moet jy dit sê. Okay. Goed. Then they say at 17.2, hierdie is 'n probleem. Okay, dit is amper klaar. Okay, by vraag 17.2, sê hulle eers vir jou, hierdie ene se wrywingskrag is 5,88 en hulle sê hierdie ene se wrywingskrag is 13.23. Okay, so they give you that information.
Then they ask you to draw a free body diagram showing all the forces acting on block A. Okay, nou, ons het mos nou eintlik die kragte diagram geteken, nee? We've drawn this diagram. Maar in die eksamen of in die toets, dan mag jy hom nie opsplit in sy komponente nie. And you're also not allowed to highlight. So this you do for yourself. Then if that is the question, then you just quickly redraw it. Sorry, they asked for A, yes, A. You quickly redraw it and you label all of them without splitting them up, without doing anything like that. Okay? Wat jy moet versigtig voor wees, ek gaan nou weer wees, is die kragte moet raak aan die kolletjie. The forces must touch the line. Ja? Hulle het gevra vir vrye liggaam, maar ons gaan kragte diagram gaan oefen. Ja. Bring my voor. Alright, so this here is called the free body diagram. Gaan nou weer wees. Maar, this is not the question, but I want to do the force diagram. Frederik. Okay, I want to do the force diagram. Okay, die kragte diagram, wil ons gaan oefen. Now the force diagram, you start with the object as it is. Okay, soos 'n blokkie. And then you draw the forces from where they act, van waar af hulle op hom intree. So gravitasiekrag, gravitational force, is from the center of the block to the center of the earth. So jy teken hom van die middel van die blokkie af. Then normal force, normaal krag, is wat die oppervlakte op die blokkie uitoefen. So normal force is the force that the surface exerts onto the block, perpendicular to the object. Ag, the surface. So, right. Then we have this tension from the rope. The rope is attached to the side of the block. So daar het jy sy spanning. En die wrywingskrag is tussen die oppervlakte en die blokkie. The frictional force is between the surface and the block there. Ja. Wat? Dit is ons eie 17.2. Sorry. Okay. Hulle vra vir 'n vrye liggaamsdiagram. Okay. Maar so die eerste een was reg geweest. Maar sê kom ons oefen gou 'n kragte diagram. Dit was nie eintlik vraag nie. Ons kyk net gou hoe lyk dit nou. Okay? So for a force diagram, we draw the forces from where they act on the object. Okay. Dan die volgende vraag vra hulle vir jou by 17.3.1. Vra hulle vir jou, bereken die spanning in die touwtjie. They ask for the tension in the rope and it counts 4 marks. Dit tel 4 punte. Skus tog, dit is 35. Okay. Right. So they ask for the tension. Nou gaan kyk jy in jou prentjie. Daar het ek spanning en daar het ek spanning. Same rope, same tension. So jy kan of na die 4 gaan kyk of na die 9 gaan kyk, maakie saakie. Okay? Now obviously to me, this one looks easier. Okay, so I'm going to say, let me consider the 4 kilogram block. Hulle sê vir jou, hy versnel, hulle het vir jou Newton's tweede wet gevra in woorde. So we're going to say Newton's second law, and we know it is accelerating to the right. Hy versnel na regs, so I choose to the right to be positive. Ek is besig om te kyk na die geel kragte. I'm busy looking at my yellow forces. I don't know what color you highlighted that. No, blue. Okay. Right. So T minus FK minus FG parallel. Right, so I have the T minus FK minus FG parallel is equal to M times A. Okay, hulle vra vir jou vir die spanning, so obviously we don't have that. They told you and we wrote down the friction.
for the 4 kilogram block is 5.88. And the gravitational force, hoe bereken ons nou weer parallel? Sin. So it is 4 times 9.8 times the sin of 35. The massa is 4 and they told me it accelerates at 2 meters per second. So hierdie is nie al gelyktydige oplossing nie. It's not that simultaneous equation. Because we have all of the information. Ag, nou het ek nie my sakrekenaar nie. So I'm dependent on you to tell me. Do you have it? Kom Lesego. Ja, en weer? 36,36. Seker reg, hoor ek jou reg? Newtons. Ek kan jou check ook. Ja. Alright. Dan die volgende vraag wat hulle vir jou vra, and I'm going to do it next to one another, but please in the test or exam, right underneath each other. Vra hulle vir jou by 17.3.2, vra hulle vir jou, bereken die krag F, calculate the force F, and that counts 3 marks, 3 punte. Okay, so my question is, where's F? There's F. So now I must look at the 9 kilogram block. Okay, so nou kyk ek na die 9 kilogram blokkie. Again, F net is equal to m times a because it's also accelerating. Hy versnel ook. And again, I'm looking at the yellow forces. And again, right is positive. Okay, jy kan nie van 'n rigting verander nie. Goed, so ons het F minus FK minus T minus FG parallel is gelyk aan M mal A. Nou kan ek nie onthou of dit in hierdie klas was en of dit in die graad 11 was nie. But please be careful regarding capital letters and lowercase letters. Hoofletters en kleinletters. Hierdie moet 'n hoofletter F wees. Hy moet 'n hoofletter T wees. Hy moet 'n hoofletter F wees. This must be a lowercase F. This is not Miss Marx's rules. Okay? Aan die einde van die wêreld maak dit eintlik nie saak nie, but the people that's marking your things at the end of the year wants it like this. Okay. Goed. So kom ons check gou. Ons het T, ons kan hom uitwerk. Ons het hom. So we can calculate F. So F is minus hierdie het hulle vir ons gegee 13.23. T het ons nou net uitgewerk. FG parallel and we are busy looking at the 9 kilogram block. So it's 9 times 9.8 times the sin of 35. My plek is op. Is equal to the mass is 9 and the acceleration is 2. Oeh, ek gaan net so maak. Ja. 118,73. Check 17. Check asseblief vir MW. Hy sit nie langs jou in die eksamen nie. Hy gaan nie jou sakrekenaar vashou nie. Hæ? Ek kry 177. Oei, hier is die sakrekenaar. Nie myne nie, maar hier is een. Ek kry 118,18. Of nie, jy het dalk die ding in jou sakrekenaar gelos en toe ingesit of net in dit? Ja. Daai ene. 118,18. Ja, is julle almal met my? Alright. Then they ask you, they say they're at 17.4.1. Okay. Vra hulle vir jou.
Sorry, paste. Okay. Hulle vra daar vir jou. The angle of the plane with horizontal is now decreased. So hulle sê die hele ding gaan nou afsoontoe. Okay, so jy maak hom laat. Nou vra hulle vir jou, how will this change the kinetic frictional force acting on block A? So hulle vra wat gebeur met die kinetiese wrywingskrag on specifically A. And then they say choose from increase, decrease or remains the same. En dan vra hulle vir jou by 17.4.2, maar verduidelik jou antwoord. Explain your answer. Okay, so I'm first going to start with explanation before I make a conclusion. Want, hoe kan jy dit doen? Okay, so sê reg. Hulle vra vir my die wrywingskrag, that is dependent on the coefficient and the normal force. Okay? Dis waaraan hy afhanklik is. If there is an equation that goes with the answer, as daar 'n vergelyking is wat gaan met jou antwoord, then you must write it down. You actually get a mark for writing that. Or for saying kinetic friction is directly proportional to the coefficient and kinetic friction is directly proportional to the normal force. Een van daai twee, as jy gaan skryf. Okay. Nou, gaan ons sê reg, het daar iets met die wrywingskoëffisiënt gebeur when the angle was decreased? Ja. Nee, wat kan die wrywingskoëffisiënt verander? Die enigste ding wat hom kan verander is die soort materiaal en die grootte van die oppervlakte. But that didn't change. The block is still the same. Okay? So, sê weer? Ja, want hoe groter jou boude is, hoe meer wrywing. Hoe groter gaan jou wrywingskoëffisiënt wees. Want jy gaan meer wrywing. The bigger your butt, the bigger the coefficient of friction. About there? The coefficient of friction only changes with the type of material or the size of the surface. Okay, right. So the coefficient remains constant. Die wrywingskoëffisiënt bly konstant, so no effect. But what happened to the normal force? In hierdie geval, I'm just quickly going to go back to my diagram. We saw here they asked for A. The normal force is directly proportional or equal to the perpendicular component of gravity. Nee? Hulle is gelyk aan mekaar. Hoekom? Because the object is not moving up or down. It rests in the vertical, so they must be equal to one another. Okay? So ek sien hierso that normal force is equal to the component that is perpendicular. En hoe bereken ek nou weer dit? Dis FG cos van theta. En hoe bereken ek nou weer dit? M maal met G maal met cos van theta. Alright, so nou het ek al my goeders daar wat ek wil hê. Did the mass change of the block? No. Did gravitational acceleration change? No. Did the angle change? Yes, the angle changed. The angle decreased. Okay. Nou wie van julle weet uit jou kop uit as die cos van theta minder raak, wat gaan gebeur met die waarde? Do you know? Yeah. If you decrease the angle, what will happen to this whole thing? Does it also decrease? Does it increase? So toe ek op skool was, het ek nie geweet nie. Ek het geweet om uit te werk, but I didn't know how it was. So as jy was ek sê reg. Initially, what did we have? We have 4 times 9.8 times the cos of 35. Dit was wat hy oorspronklik was, initially. That was the angle. 32.11. En nou het die hoekie kleiner geword. So now the angle decreased. Now I can choose. I didn't say the angle, but I'm going to make it a lot smaller so that ek 'n duidelike antwoord kry. Okay, so I'm going to make it 10 degrees. Okay, so ek maak dit nou 10 grade. You can make it whatever. They didn't say to what angle. En nou kry ek 38.060. So het hy minder geword. Nee, hy het nie minder geword, hy het meer geword. Okay, so nou sê ek, okay, I see it increased. So nou gaan ek terug na hierdie toe, nou gaan ek sê, right, when theta decreased,
then Fg increased, which means Fn increased, which means frictional force increased. Natuurlik in 'n toets mag jy nie pile gebruik nie, né? In an exam, you're not allowed to use arrows. You're going to say increase, decrease, increase, toeneem, afneem, toeneem, afneem. Okay, so what was the vraag? What was the question? The question was, the previous question, this one. So what happened to the frictional force? Here was my explanation that started from an equation. Ek het my antwoord gekry, so hierso gaan ek sê toeneem. Increased. Okay. Yes? Okay. Die volgende vraag wat ons gaan doen is question 18. Vraag 18. Ek gaan nie die vraag vir jou afrol, hoor. So jy gaan hom by jou hê. Yes. Sê weer? 17 met 4.1. Dat was vraag 17, vorige ene. Ja. Okay. Question 18. Ek gaan net hierso kyk. Hulle sê vir daar is 4.1, hy is A, hy is B, hy is 2.3, 50 grade, 49 grade. Dan sê hulle vir jou wanneer hierdie toegepas word. When this was applied, that caused the block to accelerate to the left. So links is daar versnelling. To the left you have acceleration, so dan kies jy links as positief. And then for B, which direction will you choose to be positive? As jy vir A links kies as positief, B, up. Because if this one moves to the left, this one is going to move up. So vir hierdie een kies jy op as positief. Okay. Then they say the coefficient of friction is 0.35. Die wrywingskoëffisiënt is 0,35. Okay. Nou vra hulle vir jou, stel Newton se tweede bewegingswet in woorde. Ons het nou in Engels gedoen. Iemand in Afrikaans wat wil gaan vir dit? Ja, Dian. En weer, sst. What? Right. Focus hierso. Okay. Die volgende vraag vra hulle, teken 'n vryliggaamsdiagram van al die kragte wat op A inwerk. That's acting on A and it counts 5 marks. 5 punte. 5 marks tells you 5 forces. Maar jy is spesiaal, jy is bo-gemiddeld, jy's in hierdie klas, baie geluk. So jy gaan vir albei teken and you're gonna highlight them. Wat is dit, Heinrich? Ekskuus, ek kan nie hoor nie. Hoekom lag jy? Wat het jy gesê? Kan maar een weer dink soos 'n goudvis is snaaks, so. Wat sê jy? Wat het jy gesê? Alright. So, waar trek ek met vrae? Ek trek nêrens met vrae nie. Gina, watter krag kort by voorwerp A? Watter krag kort by voorwerp A? So I'm asking her, what force is missing at object A? Friction. In which direction? Watter rigting? Wat's daai kant? Regs. Okay, because it's accelerating to the left, we need friction to the right. Dan jy spesiaal, nee Heinrich. Ja. Almal. Ek het gesê spesiaal, ek het gesê spesiaal. And you need to split F up into its perpendicular components. So jy moet hom opsplit en sy
loodregte komponente. And you can see now I don't use parallel and perpendicular. En dan raak ons te mekaar met loodreg, kos op die tafel, bla bla bla. X en Y. And this angle here is 50 degrees. Ja, okay. Highlight, highlight, highlight. Geel, geel, geel. Geel. Groen, groen, groen. Wow, nou het ek 'n vraag. Amorey, ek vra sommer vir jou. Amorey, hoekom is hulle geel en hulle geel? Moet hierdie nie groen wees nie? Of pink? Wat is daar? 'n katrol. Okay, and this pulley, hey, wait, this pulley allows you to add this left and right to this up and down. Okay, julle trek al aandag af, seuns. Hulle doen, ek sien so. Kom sit hier so voor dat lê hang. Julle moet fokus. Okay. Alright, focus hierso. Julle moet luister. Ek gaan nou weer wees. So, this pulley allows you to add the left and the right with the up and the down. So ek highlight hulle dieselfde kleur. Dan super versigtig. In this case, Fn is not equal to Fg. Hierdie twee is nie gelyk aan mekaar nie. Because if they were, then this object will be moving up. En hy beweeg nie op nie, hy beweeg links. So, the up plus the up must equal to the down. Is julle met my? Ja, Amorey? Is dit net wanneer die krag op skuins is, dat ons dit in daai komponent Ja, ja. die ander bly self. As jy op 'n skuinvlak is, dan breek jy Fg op in parallelle loodreg. Ja. Alright. Vraag 18.3.1. So ask you, calculate the magnitude, die grootte of the frictional force on A, and that's for 3 marks. So vir 3 punte vra hulle vir jou bereken die wrywingskrag op A. Okay. Nou daar's 'n formule vir wrywingskrag. There's a formula for frictional force. It's the coefficient times the normal force. Het ons die wrywingskoëffisiënt? Do we have the coefficient? Yes. 0.35. So get it? Can I calculate the normal force? Yes. Want daar's die normaalkrag. So I can say that is Fg minus Fy. Nee? Okay, die van julle wat nie met my is nie. We can say Fn plus Fy is equal to Fg. Want die op en die op moet gelyk wees aan die af. The up and the up must be equal to the down. Hoekom? Want die voorwerp beweeg nie op of af nie, hy beweeg links. So in die op en af is hy in 'n rus. Okay. So that is why I can say Fn is Fg minus Fy. Goed. So nou gaan ek my goed toepas. Hierdie is 0,35 maal met Fg is 4.1 times 9.8 minus wat is Fi? Waar trek ek met vrae? En Jean-Marie, hoe gaan ek Fi bereken? Hierdie is 49. Met sin, né? Nee? Okay. Ja. Okay, so this is going to be 49 sin of 50. Okay, ek gaan inzoom. Ja, want die toegepaste krag. O nee, 49. Ja. Die hoekie is 50 grade. Is almal op hulle sakrekenaars, niemand vertrou vir niemand nie, is niemand se maatjie nie. Nou, ek kry ook 0,93. Wat is jou eenheid? Newtons.
Ek dink die oppervlak is plat. Hy is plat. Maar dit was die air. Hy was hier. Okay. Good. Then for question 18.3.2, 18.3.2, they ask, calculate the acceleration of block A. Bereken die versnelling en hy tel 5 punte. Counts 5 marks. And this is your classic question. Jou vraag wat sê, you're going to consider A, you're going to consider B, jy sal hulle gelyk aan mekaar. Okay? Ai, togie. Goed, so, kom ek beskou eers A, let me consider A. So, A is F net is equal to M times A. Ek wil die versnelling gaan uitwerk. I highlighted my colors. Nou kan ek nie onthou nie, was dit geel? Ja, yellow. And I chose to the left to be positive. Links is positive. Why did I choose that? Want hy is besig om te versnel links. It's accelerating. Ardu, hy is besig om te versnel links. Okay, so ek het Fx minus T minus Fk is gelyk aan M maal met A. Fx, hoe bereken ek dit nou weer? Cos, né? So it is 49 cos of 50 minus T, I don't have. En die wrywingskrag het ons nou net gaan uitwerk as 0,93. We just calculated the frictional force. The mass is 4.1 and I don't have the acceleration. Ek het nie die versnelling nie. Okay, so I get it to be 30.5666 minus 4.1a is equal to t. Okay, check of jy met my saamstem. Ek gaan nou langs mekaar werk. I'm working next to each other, but please in the exam do not do that. Jy skryf onder mekaar. Again, I chose to the left to be positive. Kry jy nie dit nie? You get it? No. All right. Oh, yes, no, sorry, for B, up is positive, ne? Sorry. So I have T minus Fg is equal to M times A. D weet ek nie. It is 2.3 times 9.8 is equal to 2.3 times A. Plus 22,54. Ek wonder of ek baie keer bietjie soos julle moet skryf. Want julle is gelyk aan tekens is soos hier, daar, hier, daar, hier, daar. Okay, myne lyk nou regtig horrible, maar probeer hulle onder mekaar te skryf. Try to write them underneath one another. Okay. So I've equation 1, I have equation 2. I'm going to let 1 be equal to 2. So I have 30.566666 minus 4.1a is equal to 2.3a plus 22.54. Sure, wat is hierdie? 5.5? Nee, 6.5, 6.4. .0266. Vraag trek is nou 18. Okay, 5 marks there. No, they ask for the magnitude at the beginning of the question. Because they tell you it's accelerating to the left. So, okay. Okay, dokes. Sien jy? Links, want hulle sê vir jou versnel links aan die begin van die vraag. Okay. Jy skryf hom links. Alright. Next question there, they say, it is question 19, vraag 19. Sê hulle vir jou, in an experiment, a crate of mass 8.5 kilograms lying stationary on a rough horizontal table. Okay, so hy staan stil daar. Daar's 'n katrol, daar's 'n paar massa stukkies.
Mass pieces are added to the mass hanger and the acceleration of the crate is measured. The experiment is repeated several times by adding different masses to increase the hanging mass each time. Ignore the effects of air resistance. Dit is die prakties wat jy gedoen het in graad 11, né? So elke keer het ons die versnelling gaan bepaal. Alright. And then they say they got the results and here is the results. Sê weer? Ons gaan doen esters, ons gaan esters maak en ons gaan stroombane. Right. Ja. Nie die kwartaal, die jaar. Okay. Right. So here they say acceleration and here they say hanging mass. Okay, so kom ons kyk gou. Somewhere the acceleration was 0. Toe die massa 4.2 kg was, toe het hy stil gestaan. When the mass was 4.2 kilograms, the whole thing was stationary. En toe het hulle massas bygeset. They added the mass here each time, het hulle die massas bygeset. And then you can see it started to accelerate. Okay, right. Nou vra hulle vir jou, define the term static friction, statiese wrywing. It's the force that opposes the tendency of motion relative to the surface. Alles. Hulle love deesdae om te vra wat is normaalkrag. Hulle love het om te vra wat is statiese wrywing en wat is wrywing. Normal force, static friction, normal friction. In jou exam guidelines? Ja, is hy weer? Die krag wat die neiging van beweging van 'n voorwerp relatief tot die oppervlakte teenwerk. The force that opposes the tendency of motion of an object relative to the surface. Motion of an object relative to the surface. Sê weer? Okay, dankie. Now they say, draw a label-free body diagram showing all the horizontal forces. So hulle vra net vir die horisontale kragte acting on the crate just before it starts moving. So hy beweeg nog nie and they only want the horizontal forces, so it counts 2 marks. So hierso wat se horisontale kragte gaan ons hê. This is question 19.2. Ons gaan hê tension and we're going to have static friction, statiese wrywing. Want dis net voordat hy begin beweeg. Dian, fokus. Okay, dan vraag 19.3.1 sê hulle bereken die statiese wrywingskoëffisiënt, the coefficient of static friction, and it counts 4 marks. Okay, nou gaan dink jy, reg 4 punte statiese wrywingskoëffisiënt. I want to say it's in that formula. But do we have the static, Rikus en Louis Henry focus? Do we have the static frictional force? No, we don't. Maar daar's 'n rede hoekom hulle dit vir jou gegee het om te teken. Pieter. Het jy geteken? Het jy geskryf? Right? There's a reason why they ask you this, want hulle wou hê jy moet sien if it is not moving, then these two forces are the only two forces and they must be equal to one another. As hy nie beweeg nie, net voordat hy begin beweeg, then these two must be equal to one another. En as jy kyk na die blokkie wat hang, if you look at the object that is hanging, we have gravity and we have tension. And since the system is not moving, omdat die systeem nie beweeg nie, then these two must be equal to one another. Julle met my. Enigste twee kragte, only two forces, and the system is not moving. Hy beweeg nie. So then this must be equal to this, and then this is equal to this. Okay, ja? Wag, sê weer? Ja, dit is. Ja. Alright, so I'm going to say for the
hanger masses, die hanger. I can say FG is equal to T. FG is gelijk aan T for the hanger masses, die hanger, dat is hangertjie met massas op. Is hulle twee gelijk aan mekaar? So dit is gelijk aan, nou hierso sê hulle vir jou, daar waar hy stil staan, there where it's stationary, the mass is 4.2. Okay, so daar waar hy stil staan, so jy het 4.2 maal 9,8. En jy kry 41,16 Newton. So now weet ek, okay, then for this 8.5 kilogram block, these two are equal to one another. So dit wil sê Fs is gelijk aan 41,16. Okay, and now I can go calculate the coefficient of friction. So dit is 41,16. And since in the vertical plane and the verticale vlak, it's only these two Fn and Fg. In the vertical plane, this Fn and Fg must be equal to one another. So daar by Fn kan ek inskryf 8.5 times 9.8. En jy kry 0,49. Okay. Goed. Wag net 'n oomblik. Okay, graad 12s. Ek gaan nou stop vandag. I'm going to stop there for today. Luister net asseblief. Gebruik net gou hierdie. Net hierso. Luister. Ek het gisteraand gelees. Die wat ore het, laat hulle hoor. Goed. So I will copy these questions to you, maar voor die einde van volgende week. Before the end of next week, I will either have copied you a book of jy moes 'n boek gekry het. Okay, with past papers. Ek beplan om 'n revision extra klas te hê voor jy skryf. But that will not be compulsory. Maar voor daai klas moet jy vir my kom sê as jy vra het. Before that class, you must come tell me if you have questions. Otherwise, there won't be a class. Right, good things.